tini jeng 4 tarik February wo chini North East India Development Party ni Tripura State Committee গঠন খাইবেন ইয়া বলো जों tini first chini executive committee ni meeting khaika meeting khaimani bisingte जों tini chini agenda wo koyekta dabi tisaka te chini vision document sangna rakha abar oni bisingo kha जों Tripura land tei chini je citizenship amendment bill ni against to जों tongo te Tripura land tei NRC no tei जों negative sorry na kardi positive abna tei जों belai belai ke positive ke abone pore जों tabo je chini Kokborok abono Roman script ni bising tei 8 schedule dajak thang tei protecta school o chalu khaijak thang college o abo bo chini charter of demand tei chini vision document tongo